У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Задуми серця ягонага трываюць з пакалення ў пакаленне, каб уратаваць ад смерці іх душы і жывіць іх у час голаду. Сёння мы адзначаем урачыстасць найсвяцейшага сэрца Езуса. Сэрца Езуса абазначае сутнасць яго асобы, любоў да іншых асоб Тройцы, да кожнага чалавека. Падчас гэтай імшы давяраем добраму Богу памерлых Паўла Чарнова і Ядзвігу ў 35-ю гадавіну пасля смерці. Просім, каб добры Бог прыняў іх да радасці святых у небе, а каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усямагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Они можем благодару небесный, Боже, вычел всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, пораку Божий, Сині Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами.
Молимся. Усемогутный Боже, мы ушановываем сердце Твоего милованного Сына и прославляем великие дары Ягоной любови. Покорно просим Тебе, ученика мы з гэтай крыніцы Божай добрыні атрымалі Твою щодрую ласку. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобой живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Перше читання. Читання книги Другозаконня. Моїсей сказав народу: «Ти, народ, присвячений Пану, твоєму Богу. Тебе вибрав Пан, твой Бог, каб сярод усіх народів, які існують на поверхні землі, ти був його уласним народом. Пан вибрав вас і знайшов уподобання у вас не тому, що колькістю ти превысив усе народи, бо сярод усіх вас найменш, але тому, що Пан полюбив вас. І каб заховати присягу, даденую вашим продкам, вивів вас моцною рукою і викупив вас з дому няволі, з рук фараона, короля Єгипту. Тому ведай, що Пан Бог твой єсть Богом, Богом вірним, який заховує заповіт і любов до тисячного покоління односно тих, хто любить Його і заховує заповіді Ягоної, але який отплачує знищенням кожному з тих, хто ненавидить Його. Ён не марудить, сам отплачує тому, хто ненавидить Його. Тому заховуй заповіді, постанови і закон, які тобі сьогодні загадую виконувати. Гэта Слово Божие. Милосердность Пана навеки для тих, хто Його боїться. Милосердность Пана навеки для тих, хто Його боїться. Благослови душа моя Пана, і усьо нутро моє ім'я Його святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействы. Милосердность Пана навеки для тех, кто Его боится. И Он отпускает все беззаконие Твое и вылечивает все Твои хворобы. И Он життя Твое ратує от загоби, литостью и милосердностью Тебе коронує. Милосердность Пана навеки для тих, хто Його боїться. Пан стесняє справедливость и правосудие для всех пригнеченных. И Он показал шляхи свои Моисею, сынам Израиля, деи свои. Милосердность Пана навеки для тех, кто Його боится. Милосердный есть Пан и ласкавый, долготерпливый и шмат милостивый, не чинить с нами поводле грехов наших и не отплачивая поводле провинов наших. Милосердность Пана навеки для тех, кто Його боится. Читание первого послания святого апостола Яна. Умилованные, будем любить один одного, бо любов от Бога, и кожный, кто любит, народженный от Бога и ведая Бога. Кто не любит, то и не ведая Бога, тому что Бог есть любовь. Любовь Бога до нас открылась в тем, что Бог послал у свет Сына Своего Одинородного, как мы жили през Его.
У тым праявілася любоў, што не мы полюбілі Бога, а Ён сам полюбіў нас і паслаў Сына Свайго, як уміласціўленне за грахі нашыя. Калі Бог так полюбіў нас, дык і мы павінны любіць адно аднаго. Бога ніхто ніколі не бачыў. Калі мы любім адно аднаго, то Бог жыве ў нас, і любоў ягоная ў нас дасканалая. Патым пазнаём, што мы жывём у ім, а Ён у нас, што Ён даў нам ад свайго духа. І мы бачылі і сведчым, што Отец паслаў Сына, збаўцу свету. Хто вызнае, што Езус Сын Божы, у тым жыве Бог, а Ён у Богу. І мы пазналі і паверылі ў любоў, якую мае да нас Бог. Бог ёсць любоў, і хто жыве ў любові, той жыве ў Богу і Бог у ім. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня, кажа Пан, бо я тихий, покорный сердцем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тобі, Пані. У той час, адказваючы, Єзус сказаў: «Праслаўляю Цябе, Ойча, Пан неба і зямлі, што Ты схаваў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойча, бо такая была Твая добрая воля. Усё перададзена мне Айцом маім, і ніхто не ведае Сына апроч Айца, і ніхто не ведае Айца апроч Сына і таго, каму Сын захоча адкрыць. Прыйдзіце да мяне усе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас. Возьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам, і знойдзеце спакой для душаў вашых, бо ярмо маё любае і цяжар мой лёгкі». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Набажэнства да сэрца Езуса – гэта папулярная форма каталіцкай пабожнасці. Іншыя набажэнствы – святая гадзіна, літанне да сэрца Езуса, акт прысвячэння сям'і і чалавецтва найсвяцейшаму сэрцу, набажэнствы ў першую пятніцу, навенна да найсвяцейшага сэрца Езуса. Гэта розныя формы гэтай пабожнай практыкі ушанавання сэрца Езуса. Ушаноўваючы сэрца Езуса, мы праслаўляем Божую любоў і міласэрнасць Бога, але гэтая любоў і міласэрнасць прадстаўляюцца ў розных метафарах, у розных сімвалах. Перш за ўсё, міласэрнасць Бога да нас незаслужаная ніякім чынам прадстаўляецца ў акце ўцелаўлення, калі мы ставім, напрыклад, у касцёле, дома, побач з касцёлам, яслі, мы глядзім на іх і разумеем, што Бог так полюбіў нас, што паслаў свайго Сына. Ранні касцёл ушаноўваў любоў Бога да нас. Найбольш папулярная форма была адлюстравання мастацкага любові да чалавека быў вобраз добрага пастыра, які нясе згубленую авечку на сваіх плячах. У сярэднявеччы вельмі папулярным спосабам
прадстаўляць Божую любоў да людзей было ўкрыжаванне, распяцце. Езус памёр за нас, цярпеў за нас, панёс на свой крыж нашыя слабасці, нашыя грахі. А ў 17 стагоддзі з'яўляецца матыў ушанавання сэрца Езуса як спосаб паказаць любоў і міласэрнасць да нас. Адным з такіх новых спосабаў паказання таго ж самага у 20 стагоддзі стала праслаўленне Божай міласэрнасці, з'яўленне з пантыфікатам Яна Павла II свята Божай міласэрнасці ў першую нядзелю пасля Вялікадня. Набажэнства да сэрца Езуса заснавана на аб'яўленнях Бога, якія адбываліся з 1673 года па 1675 святой Маргарыце Марыі Алякок, монахіні з Францыі. Яна бачыла ў сваіх містычных перажываннях Езуса, які адкрыў ёй, нагадаў ёй пра сваю вялікую любоў да нас у форме палаючага сэрца, свайго сэрца. Калі мы гаворым пра сэрца Езуса, мы не маем на ўвазе анатамічны орган. Мы таксама кажам часамі адно аднаму, што носім кагосьці ў сваім сэрцы, што наша сэрца паранена нейкімі крыўдамі ці грахамі. Мы маем на ўвазе ўсю сутнасць нашай асобы, калі гаворым пра сэрца. І сутнасць асобы Езуса – гэта яго любоў да нас. У сваіх аб'яўленнях святой Маргарыце Марыі Алякок Езус прасіў, каб сем'і былі прысвечаны яго сэрцу, як знак яго прысутнасці ў нашым жыцці. Евангельскі ўрывак з Евангелія паводле Яна: «Будуць глядзець на таго, каго прабілі», азначае пачатак і аснову ўсёй традыцыі набажэнства да сэрца Езуса. Сэрца Езуса было прабіта дзідай жаўнера, і адтуль выцеклі кроў і вада. Катэхізіс каталіцкага касцёла, цытуючы энцыкліку папы Пія XII з 1956 года пра сэрца Езуса, кажа: «Езус полюбіў нас усіх чалавечым сэрцам. Па гэтай прычыне найсвяцейшае сэрца Езуса, прабітае нашымі грахамі і дзеля нашага збаўлення, цалкам справядліва лічыцца галоўным знакам і сімвалам любові да нас». Ушанаванне сэрца Езуса запрашае нас да перамены нашага сэрца. Нашыя сэрцы становяцца каменнымі, неадчувальнымі з-за таго, што штодзённа мы сутыкаемся з актамі жорсткасці, несправядлівасці, нячыстасці. Таму Бог праз свайго прарока Эзакіэля загадвае змяніць сэрца, зрабіць нашыя сэрцы мяккімі, эластычнымі, вялікімі, великодушнымі і адчувальнымі. «Я дам ім новае сэрца, і новы дух укладу ў іх. Я выдалю з іх целаў каменнае сэрца і замяню яго сэрцам з плоці». Найсвяцейшае сэрца Езуса – гэта ідэальны прыклад такой працэдуры перамены сэрца. Езус кажа: «Навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам». Давайце мець і выкарыстоўваць сэрца Езуса так, як Ён хоча. Гэта заклік у першую чаргу да любові. Сэрца Езуса заклікае нас любіць іншых, як любіў Езус. Бескарысліва, безумоўна і ахвярна, і выказваць гэтую любоў у пакорным і ціхім служэнні іншым. Ушанаванне сэрца Езуса заклікае нас таксама да малітвы за тых, хто хварэе, церпіць, за тых, хто перажывае смерць блізкай асобы, за тых, хто заблукаў на жыццёвай дарозе. Будзем маліцца аб ласцы цярплівасці,
каб духавенства і светскія вернікі захоўвалі веру ў Бога і не гублялі надзею у гэтыя цяжкія часы ачышчэння нашых сэрцаў. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Аддаючы пашану найсвяцейшаму сэрцу Пана нашага Езуса Хрыста, узнясём нашыя малітвы да Бога ад вечнай крыніцы сапраўднай любові. Молімся за касцёл святы, каб культ Божага сэрца пашыраўся ва ўсім свеце. Цябе просім. Молімся за кіруючых дзяржавамі, каб іх рашэнні садзейнічалі умацаванню еднасці у народзе. Цябе просім. Молімся за сем'і, у якіх няма згоды і прабачэння, каб добры Бог адарыў іх ласкаю сапраўднага паяднання. Цябе просім. Молімся за жанчын, якія забіваюць зачаты ў іх жыццё, каб яны не заглушалі голас сумлення і прынялі дар Божай любові. Цябе просім. Просім Божага благословення заступніцтва айца Фабіяна, здароўя душы і цела для Крыстыны і Ганны, а таксама дару Духа Святога для лекараў. Цябе просім. Даручаем добраму Богу падчас гэтай складковай святой імшы памерлых Паўла Чарнова і Ядзвігу ў 35-ю гадавіну пасля смерці. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай Эўхарыстыі, каб мы зразумелі неабходнасць і вартасць служэння іншым. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб праслаўляючы і пераймаючы любоў Божага сэрца Твайго Сына, мы маглі верна выконваць Твае запаведзі. Праз Хрыста, Пана нашага. Im Тобі співає,
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Ласкавый Ойче, глянь на серце Твоего милованного Сына, полное невымовной любови. Нехай наш дар стане милою Табе ахвярой и перепрошением за наши провины, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору серце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, Ён узвышаны на крыжы, у сваёй бясконцай любові ахвяраваў за нас сябе самога. З яго прабітага боку праліліся кроў і вада. Адтуль узялі пачатак сакрамэнты касцёла, каб усе людзі працягнутыя да адкрытага сэрца збаўцы з радасцю чэрпалі з крыніцаў збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, визнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя хвали. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно,
Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юсафам, біскупам Юрыем, біскупам Аляксандрам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юсафам яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Уйча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёнае, пакліканае на вячэру ягоную.
Пан Бог, як валадар, трываць будзе вечна. Пан благословляє свой народ у супакоі. Брат панам нашим, стайма на колени, честь найвышейшую дай яму люд мирный, моцая хмяри, змовчані крижовой, ён сам приходить по своей любови, на грех и слабость племени Адама. Бог милосердный, с литостью сповляном, Таямницу слова втілення, дав свого Сина грішним на спавлення. Сплатила вяра, надалі триває, у Євхаристії Ісус пробиває, плоский учитель, заповедав учням, как дар избавления, стола несли людям. Мы на алтарь хлеб и вино складаем, слови Христа свята снова вымовляем. Гэтыя дары Духа от Святого перемяняе тело и кровь Христову. Для хлеба с неба отчиняйма сердце, ён найсвятейшим нездарма зовется. Им не только моц дае Бог людям, Сына дае нам, и счастливы будем. Молімся. Небесны Ойче, Ты насыціў нас хлебом, які дае жыццё вечнае. Учені, каб мы з радасцю былі пастухмяны Христу валадару сусвету і вечна жылі з ім у нябесным валадарстве, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Святы Архангеле Михале, сёння, паколькі мы адзначаем урачыстасць, якая прыпадае на пятніцу, можна спажываць мясныя стравы, а можна не спажываць. Таксама, паколькі урачыстасць гэта не абавязковая, не прадпісаная, то можна працаваць сёння. Зараз спеў на выстаўленні Найсвяцейшага сакраменту. О,
святий Божа, святая Тройця, Гаціни Божа, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, Сина Отця спредвічного, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, Павлоні Діви Матці, Духом Святим створена їх, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, за Словом Божим істота з'єднана їх, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, безсмішний величий, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, святиня Бога, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, сяліба найвищейшого, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, домі Божий, брама неба, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, поливніючої вогнища милості, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, справедливості і любові скарбниця, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, добрині і любові повної, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, усіх цнот та углибіння бездонная, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, усілякої хвали найдостойнішає, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, володарі з'єднані всіх серця, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, у яким усі скарби мудрості і в милості, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, у яким уся повнота богства, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, уподобання Отця Небесного, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, з повноти якого ми всі отримали, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, прага от вічних вишиняв, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, терпливої великої милосердності, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, щодрої для всіх, хто до Тебе звертається, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, у милостивленні за грехи наші, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, наповнена яснявалами, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, злочинствами нашими змученої, змилуйся над нами, Сиця Ісуса, послухмяна
змилуйся над нами, серця Ісуса, життя і воскрешення нашої, змилуйся над нами, серця Ісуса, слупаку і поєднанні нашої, змилуйся над нами, серця Ісуса, живая хвяра за грехи наші, змилуйся над нами, серця Ісуса, збавлені тих, хто на Тебе сподяється, змилуйся над нами, серця Ісуса, надія тих, хто в Тобі помирає, змилуйся над нами, серця Ісуса, радость усіх святих, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на собі грехи світу, даруй нам, Пані, баранку Божий, який береш на собі грехи світу, вислухай нас, Пані, баранку Божий, який береш на собі грехи світу, змилуйся над нами. Jezu cichy i pokorny serca, Учини сердце нашими до Твоего подобными. молимся. Усемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и хвяру, якую Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй Ему имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобой живи и владарить на веки вечные. О Єзу наимилейший, Откупитель роду людского, глянь на тих, хто покорно схиляется до подножия Твоего алтаря. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшему серцю Твоему, как еще больше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погаджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу наиласкавейший, и притули всех до святого сердца Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але и сынам марнотравным, які Тебе покинули. Да поможи, как як найхудшие вернулися яны в батьковский дом и не згинули от нестачи и голоду. Будь владаром для тих, хто помилково ці праз нязгоду одлучився от Тебе. Приведи их до пристанку правды и единства веры, каб хутко настала одна учарня и один пастырь, а дары костел Твой беспечную свободою. Дай усім народам супокой и згоду, учини, каб на всей земли от краю до краю один узносился голос. Хвала Божьему сердцу, рази якое пришло для нас спавление. Ему хвала и пошана навеки. Аминь. Таямницу сакрамента, восхваляймо щиро сили, тратить мо здоровье права,
Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, дозволь нам так ушановать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, які живеш і владариш на віки вечные. Аминь. Хай будет Бог прославленный, хай славится имя Его святое, хай будет прославленный Иисус Христос, соправный Бог и человек соправный, хай будет возвеличено имя Христово, хай будет прославлено наисвятейшее сердце Иисуса, хай будет прославлена наидорожейшая кровь Иисуса, хай будет возвеличенный Иисус Христос у наисвятейшем сакраменте, хай будет прославленный Дух Святый Утешитель, хай будет вшанована наисвятейшая Панна Мария, хай будет вшанована ей святое и беззаконное зачатие, хай будет вшанована полная хвалы ей у неба взятие, хай будет вшанована имя Марии, Панны и Мати, хай будет вшанованный святый Юсеф, ей пречистый обранник, хай славится Бог у своих анёлах и всех святых. Аминь. Фабияне наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які є побожним євангельським життям і отданим служенням поширали сирот братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і вділяючи святые сакраменти. Одари ласки і хвали алтара слугу Твоєго отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину од нападків злого духа. Прас Христа,
Пана нашага. Амин. Нехай не станеться погоди Твоего слова. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. И поселилась между нами. Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Обсталися годными обетцанием Христова. Святловечное нехай осветить. А святловечное нехай осветить. А святловечное нехай осветить. Нехай почивают в покое вечный. Амин. Славу наисвятейший сохранность, теперь и за все Провожьте за косяк, за попой. Это я по-своему пою, а тут какая установившаяся эта традиция, а я по-своему всегда. Поэтому все нормально. Это изюминка, ты всегда должен быть изюминка. Видишь, все хорошо. Ну, дякую вам, що ви есть. Да. Вітольдовна, у неділю ж у 12:30. Майте на увазі, не в 11. Там написано об'ява.